Eclipse solar neve se acontece a loron ronolo fulang abril tinan rihun rua ronolo resintolo. Los foi maka acontece tamba antes ne acontece ona iha tinan rihun liba. Chefe Unidade Departamento Oftalmologia, Virgílio da Costa, hatu assunto neba jornalista Sira e Hospital Nacional Guido Valadares Dili. Idane setiap bye-bye yang kontes tinang ring liu bana abela kontes yang kontes bebe bye ini impacto mata masih dapat ini impacto mata ini masih kon kemudian yang hakar tim prevensi mata belo olah oklu iha loza ya be optik ya belo uza oklu sini tahu sini dia ambil tahu yang kita tahu sadarkan belo uza olah oklu. Chefe Unidade de Mos Dehan, husiba comunidade Sira nepe maksenti tau, bele hola oklu cortese UV atus hat, hodi uza ka hola marca clorizado, ho folin dolar americano sanulu resin 5 ka dolar ranulu. Maskin une sidau hatene lolos solar eclipse ne lori impact ba matangkalae. Reportagem Ana Rosária Jacinto ka Televisão Timor Post. Janela informação ba Ema Rotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no farretutang ba media social Rotu.